sibai ule wen hi me ni somni pakhat sang ni le somni pani inrin ni nia police le sipai te chong lian thina thu hianin bulhan tan taila Sinku Township Suepi Police Station bai ni in Commander Talin Police pangan thia Tranpui Turakal sipai ten boman sud lai na puaka sipai pathuman thile chumi hnuwa boman sud le lain pathuman thi bel le a sipai thi te ruang la tu sipai motor len mai na bai le ni in sipai som pahnian thi bel le Mandalay Region Sinku Township Suepi Police Station chu nimin me ni somni jingdar khat le chan ve khan Local Defence Force ten an kapa Police Commander Telin Police pangan thi thu the King Peacock Paul Roy tu ku tu ta an kheten media hil chu Police Station Local Defence Force ten kalai chuan Police Commander Telin Police pathum ahmunan thingala Police liam torte damdo inan panpui hnuwa Police pahnian thi belle ti hriatani he Police Station bayani chungchanga Tranpui Turakal firfiang sipai ten an kalna kong tur ngwe tang khubula landmine kam om ten hriata wangin bomsu turan kalain bom hi puaka sipai pathuman thi ti hriatani chumi hnu chhundar som pani vel khan bomsu le turin firfiak sipai ten thok chok le a let panhla police station a deputy chief in karshuain fireman pani in bom phumruk te hi kangthel motor tuinan phua deputy chief le fireman pathum te hi anwain an thi ti hriatani heta thi police le fireman te ruang la tura firfiak sipai ten kal le lain landmine panga puak le a sipai som pahnian thi bel le ti hriatani hemi chungchanga the King Peacock Paul Roy tu ku tu ta soidan chuan Suepi Police Station hi jingdar khale chan ve tanga dar khale mini somnga panga thleng kan kapa kan tol son le kan kalai chuan Police Commander Telim mi pathum amunan thingala mi pahni po dam do in an thi an vain mi pangan thi te hi mi pangan ni ti fin fia nia thi belan omle omlo ro kan la shelo chuan Mandalay tanga kal chuan Suepi khomar lama let panhla kandoli to gai oma chu to get thlen malok chuan ngwe tang bula len main kan kam chu sipai tenan lo hria an hriata wang chuan boman sud lai na puaka chu hmuna chuan ui chau pathuman thingal jingdar nga vela pathuman thi chumi hnu chuan ui chau te hi to get laman kir le a chuan chhundar som pahni vela chu kongdung chuan dap uluk hle a silai te pon tong pong ka le na sa chuta chuan bom kan kam sa an huta veka bom su turin let panhla lama fireman pahnin hruaya kangthel motor tuinan phua pakhat jok chu fireman pangai ni in pakhat jok chu commander ania an panhi po chun thi let panhla police station a rc pakhat bel captain po thi ve mi pathuman thi ni chu chuan chon hulama heta thi te ruang la turan hual lai takin kan kam sa bom panga chu kan khilai ta a chuta chuan mi som pahni vel lep thalin ahmunan thi le ngalani tina soi he baina hi matria PDF bulin yong le Sinku Alliance Brother tangkop te thil te ni thu hriatani ngiang u a military council teruat administrator Sansue kai hruai blood brother Paul meeting nei lai ka chilin piusothi Paul pathuman thi Mandalay Region ngiang u district au nge khuwa military council teruat administrator Sansue kai hruai ama ina piusothi Paul pariat blood brother Paul din to mathun re lain tol chung PDF ten silain an kapa piusothi Paul mi pathuman thi thu hriatani meni som paka chhun khan TTA Gorilla Paul tamta hona in PDF NGN District 7 People Defense Force SPDF Bakan Heroes Gorilla Force BHGF 27 Revolution Force MGN Tangrual Paulin Blood Brother Paul din tuma in mukhom ten kapa mi pathum thi in midang pakhat po thi mai thei thu TTA Gorilla Paulin kheten median sila TTA lama throi tu pakhat chuan Mandalay tanga hangyang uwa blood brother Paul din tuba meeting nei te kan kapa ahmuna thi te chu maumina le khenzo ten nia khenzo chu Mandalay blood brother Paul mi ani an hne tangin thil che sang sang siat bel kan neya blood brother Paul in an man tum list te po kan hmuwa an ni chu piusothi Paul ten ni ti po fin fia thaining hal boka thizinga chuan Mandalay ya dalan ru kol cho mina potela ani chu Mandalay ya silai mu pariata ka hlum zo lawanti dalan cho mina khani tina soi phayu so a military council motor manlai KNDF tenan laksak Karen state phayu so townsipa military council sipai manlai motor pakhat chu Karen National Defence Force KNDF battalion sompurukna ten an laksak thu hriatani
military council sipai motor inzui chu KNDF le KA tangrualin meni sari khan bominan baya sipai motor pakhat chu tlanchia sanani chu motor chu meni sompriat khan KNDF lamin zuen fia siam tha in anlak sak thu battalion somprukna ten thu chuan siama chu thu chua chuan CDM zom military council sipen om thu po tarlan ani chung sipai da chu meni sompruka tlan chia te ni in meni sompruk khan KNDF battalion sompruka anral thuam nenan in pea chumi chanchin kim changero chu a ran pa thu chu siam tumani KNDF battalion sompruk Karenni army tangrual le military council sipai ta chu meni sompali tang khan anlo in captain to a chu in kana chuan sipai pathum thi in silai mu le thil thanem taklak sakan nia KNDF lama sipai pakhata hliam thu sia tani pakhau kuwa Myanmar Economic Bank veng tu sipai ten ka pa palian thi Mogoi region pakhau ku kho pui chung om Myanmar Economic Bank veng tu sipai te PDF tenan ka pa sipai palian thi thu pakhau ku People Defence Force le Earthquake People Defence Force ten thu chuan siam meni somni tlai lamdar thum khan pakau ku mioma bazar bula om Myanmar Economic Bank veng tu sipai le police ta chu pakau ku PDF le Earthquake PDF tenan ka pa military council lammi pali thi in liam tur thanem takan om thu sia tani military council sipai lamin silain tongpong ka wangin PDF te kar pakhata kang sia ma se PDF zinga tum ahliaman om lo thu sia tani military council lamin thu chuan siam vedan thung chuan PDF teral thuam pahni le silai mute khom sakan nia kar pakhat pon man sak tinan soi ve thungani Mogoi region pakhau ku township-a meini somparia chunglam khan poisoi lo mi pakhat chu PDF tanpui tu tia puin military council sipai tenan man thu ria tani pakhau ku township yila le kholuna a sipai police le piuso thi pol tangrualin miang township pandain town khomi kusonaya manan wak thu pandain town khomi pakhatina soya tol sumi pakhat chuan kan khuwa military council sipai ten luta chena in ar huan ten hal cheveka sipai ten an mi le sa piuso thi pol ho tlemna khuwa chu PDF khuwa ruatin diklo taka in manna in thana le kho halna te thleng renga kaini mi puilam tan chuan kho pakhat le pakhat in karemo township dangemo a jin chua chu har sa to hle ani san lewang omlovin andu du hunan mana indob na hunan soisa a tiluina inan in puan tira thu boyan siam sak zui zel bokani tina soi Mogoi region chunga khosang sang lu chuana geta military council sipai te omin unstick hle a poisoi lo civil lu chuak te chu anchek uluk hle boka tundin huna poisoi lo mi samga chuang chu do chisang sang manga puin anman mek thu sia tani tajele minkin in rina mahami ngo pui chunga PDF te kem omti in military council ten boman thlakna sa sagai region taje township le minkin township in rina pin kain khuwa tanga thanglam mahami ngo pui chunga PDF te kem omti in firfiak military council ten nimin meini somni chun khan jet fighterin boman tongpong thlak siama helicopter pathuman ka bok thu tol sungmi ten khatil median sil firfiak sipai ten mahami ngo pui hi chundar som pani le chan ve tang khan boman thlak tana tumriat ayatlem lawan thlak chumi nu chuan helicopter pathumin minit somni chuan kable chiam ti ria tani pin kain khomi pakha soidan chuan helai hmuna hian ka vei wa lain kamit ngein ka hmu jet fighter le helicopter pathumani minit somni chungvel boman thlak na hi pin kain khuwa tanga thlanglam mahami ngo pui chunga nia pin kain khuwa hi khote takte ania chu pin te to ti poinan soi thin ta je PDF le ye UPDF te ngo pui chunga hian an omti in boman thlaka engti zong ma in PDF te hen ka fu thei don lo he mahami ngo pui hi pilril takle zau takania anjong hu thei don lo boman thlak chu apuak ri durdura akhok rina sa minit somni chungvel ari durdur mai pin khain khuwa chodora omte po angor phathai tina soi he bom thlak chungchanga hian thi le hliaman omle omlo sia talani lawa pin kain khomi te ero hlawin an biru hlom ti sia tani kalimio chimlama operation nei military council sipai ten khosang sangan hala meni somni jinglam dar thum vela tang khan lechia khuwa an hale thu sia tani lechia khuwa hi meni somparu khan sipai ten an lo hal to a an hal zo lo chen in la omte chu tun an hal non le a kalimio chimlama haral tlante tanpui to pol jinga me pakhat chuan in kana ompo ni lo an mani lo beile tu ommi alovin
nimin pi azing lam khan ko ku khuan hala sumi nu chuan le chia khuwa an hal le a le chia khuwa chu tun hman lo hal to ni wangin haral vekan tumani hmel tin a soi le chia khuwa chu in zani chuang omna nia military council sipaiten main hal non le wangin akhopum chu mai wa pa chang to ti hriat ani meni som pasari khan siado khuwa meni som priat khan ko ku khuwa an hal to bokani kale chimlama operation nei military council sipaita chu tun hnaya mi puive hum tupol lam nen in kana na sa taklo nei to ma se khosang sang lu chuain chena in an hal zela tol chungmi ta chu akhupuma tlan chhia in ram hnuai laman ombo veka kale chimlama sipaita khwal te chu si khuwa sia phiu khuwa tin ta khuwa yesin khuwa le chia khuwa ko ku khuwa siaro khuwa te telin ko som chonga chen in za chuang military council sipaiten an lo hal cheto ani tuna chuan chung khuwa ommi pui singli chuang chu ram hnuai atlan chhia in an ommeka damdoi eitur le inzar hulna tur silpulin te anma mo hle thu riatani Myanmar rampuma nikumlama academy session chunga bomati puale maya halsia sikul zirna in zanga le pali chuang omin zirtir tu somthum pasaren thi thu military council thupuang tu deputy minister general zomin thuna chuan meni sopakua ne piro a press conference a soi general zomin thuna chuan kumma salam academy session chungin firfiak pol te chedna bompuak le maya halsia zirna in zanga le pali oma zirtir tu somthum pasaren thia tuna po school horani ma in Enric Ram na thleng le tan toni tina soi ani chuan ramchung mun sang sanga sikula bomkam le bangkar chiamin firfiang mu pui sipaiten in kul thu a soi boka ma se ani na taka chuan military council sipaita chu sikul le pui thiam zirna in pui thiam ta po tiamin khuan hal chiat saka primary school no pangthlengin anman bokani khopuya zirna ina po military council sipaiten bangkar siamin sipai ke manda National Unity Government NUG Ruaman Education Program chungchanga sipai thupuang tu General Zomin thuna chuan press conference a soitel boka ani chuan zirna nena in kung kain mipui zongjong film khur turakan soidu le kan entir du cheu chu thil pakhata oma helama chuan sikul kal lo turin an soya lelama chuan lekhan zirtiran tilia chuta chuan engthil nge in phum ti chu kan en chian chuan kan muthayang ti in video olina soya chu military council lam video siam remsa zomin thunan press meet entir chu free online educational institution Myanmar le Islamic Organization Myanmar te asoi tumna ni ani chuan heta asoi IMO chungchang hi ani hei hi khulam om PDF pol pakhatani IMO ti lampum chu kan soi to lawang om zianen lam lo chiar mai ro chumia tangin zirti na pe kan yang tina soya chuta tel le son te chu Quran Hindu tong Arabic tong te nia abak chu lo enzel mai ro ani chuan anni ho soi zirna education ti chuan enge a ko ta kang tina soi IMO Facebook a chuan anin Myanmar tongin international zirlai curriculum sang sang chu online atanga anzirba ka computer English tong te po anzir nia tarlan ani ma se general zomin thuna chuan Islam sa khuwa zirtirna lesson te chu ko mu in National Unity Government in hei te hi zirtir don nia pu in asoi thunga chuba ka ani chuan mi puiveng tupol ten zirtir na chok buai le sikula in kul angina pu bokani Myanmar rampuma zirna ina sipai boy zirtir na daudalin zirtir tu education department staff ten sipai thuna ina daudalin CDM movement an tela chutiang bokin zirlai tam tak po in zirna ina kal lovin daudalna anlantir rangani Narama Myanmar mi jail tang mi zale somsari chu ramrigeta anin hlan chhong naram chunga san sang sanga wanga jail tang Myanmar khwale tui mi zale somsari te chu meni sompakwa khan ramriget kal tanga Myanmar lama hlan chhon ani thu siatani sensten marlam muse khwa muse le che gaung ge tatangin mipa zale somparu mai chia somnga pali te chu lan chhong an nia chung Myanmar khwale tui te chu naram Kwantong State koi chau khuwa koi yan jela tang ten ni thu an mani tan pui tu te hena tanga sia tani ex vice president Henry Van Thiawan pui Dr. Sui Hluani pa Reverend Dr. Ral Buaya kum samsari pakomi chu meni somni tlalam dar thumvel khan pumpui le ril pui kan sarabangin
a chena in renguna thi thu ria tani an chung kat leina hnai mi pakhat chuan kan pi sui hluani pa thi chu thu dikani Grand Hunter damdoi ina en kolani na po arei towa tuna thina chu renguna chenna ina ani kan pi Vice President nupui chu aron kal thei don nge don lo kan la shelo tina soi Dr. Sui hluani pa chu rongbol tu nia Apostolic Christian Bible College SCBC din tu ni baka United Pentecostal Church of Myanmar din tu nia fapa pahni le fanu pahnia kal sanani zo khothara Myanmar refugee tetan clinic khon ani Indo Myanmar border zo khothara Myanmar refugee te a thlona in entir theina tur clinic pakhat chu meni somni priyat khan Mizoram Sarkar Transport and Forest Minister Pujeti Lalnun Tluangan a hon thu ria tani chu clinic chu thotan le ninga ni jinglam dar kuwa tanga tlailam dar nga thleng thole ni jing dar kuwa tanga chonhdar khat thleng nilai ni chonhdar khata tanga tlailam dar khat thleng zirtom ni chonhdar hnia tanga tlailam dar khat thleng hon thina nia in entir le enkol man choi ngai don lova chu clinic a thok tu ta chu Myanmar ramatanga CDM zom doctor le nurse ten ni Myanmar Refugee Relief Committee Mizoram Secretary S Lal Huliana chuan kaini MRRC le Mizo Zirlai Pol USA Chin Civil Society 10 clinic ta na momo zwal puita chu kan pedona clinic a hian ultrasound x-ray khola lo om lova sumia tan chuan mitlom ngai tholom pe theite kan momo ani ti in mijima hila chu damdoi in clinic a chuan Mizoram Sarkar na pek chhuwa refugee ID card neite a thlonin anin an tir theidona tol chungmi ta chu damdoi man za somnga vel choitira enkol theni don boka tuna hon thar zo khathar refugee clinic hi MRRC Polin avoi hni na clinic an honna nia February ni sompani khan Aizol Khupuya refugee tetan outpatient clinic pakhat chu Mizo Students Union MSU Chin Health Organization CHO le BN Hospital tenen an lo hong to bokani zo khathar khuwa hi Indo Myanmar ramri in sumdon tonna gate number 2 bul omni in Myanmar lama ri khodar khomoi oma tuna hian refugee sangle chuangan ommeka meni som pasari po khan zo khatar khuwa refugee tatan MRRC Polin bu fai bek somru tel bom somthum dal bek somhni alu bek somhni le poisa fai cheng noi ni chuang an lan thu ria tani kumsan hile somni pakhat February ni khata military council in thureina ponglak nu khan Myanmar ramatangin ral tlan mi singli chuang chu Mizoram state laman tlan luta chung refugee ta chu India Central Sarkar lamin official tanpuina pelovin hun engama chena omtira Mizoram Sarkar le tlomngai Polin theitop chuan an chom dola tundin huna chuan zo khothara refugee omza chu adanglam renga Myanmar ramri lama inkana chuwa changin an tama boruak thatle deuh chuan an kholama kirlen ombok thina ni khetter media in nimin me ni somhnia sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin Magoi region pakhau ku township sipai palian thia Magoi region miai township sipai pathuman thi Sagai region miau township sipai pasarin thia Mandalay region ngiang u township sipai pathuman thi Tanin Tai region Tanin Tai township sipai pathuman thia Sian state le Kaya state in rina Phekhong township chuan PDF mi pakhata thi Pago region Thantapin township sipai parukan thi boka heti hian nimin me ni somhnia sipai thizat le PDF thizat khetter media report ala khom danin military council sipai somhni parukan thia PDF lama po mi pakhata thi atira kan puan tak police le sipai thi te ero he chanchin an bot seila hian an telman ri lawani khati zongkha wena chanchin thar kan e thlak theite chu ni e